say ade kame as say na wiase aye hyehyehye no obia esusikasem obia prisikasem adwumasem aye base bi kita HND ni ade diploma kese na nso asa na obenya adwumasa hemachi anasa na pa bia wo sori afa oshu a sha akono aya na ayedi utie mebu na no kasa mu se adwuma na to whom you know won sheda ni mo bi pa wo ministries aya mfa wo adwuma ho won sheda ni mo bi pa wo hospital aya mfa wo nurse ti se akoye nsem bebre na so sika no na yede ne nam anase sika ene di ade nyina nti wan pentam anase wanya abotran hwe nyankopon anim a ahwe pressure wo wiase no wo de be fa ba bia enye abrantie bia awoye sakawa ai ekronum de yenim se wo sika pa kasa kese wototo na ndra ye da sori ye kochi no ewa musia na cemetery a woye nyankoma de na chese ne sika wonya ne ne awoye nyina na chese o freshuma bi asesika na ba na chese woye suspect se sika na wo no enye kwan paso na wo fanya na sabre aposifo kochi no ewa musia bra woye nyankoma de no me hwe na efiri mo mra ya chi omo no omo se omo di efun no ekwa nyankoma de omo di kosi boso omo kosi ne na omo si boso wo no so na ebiza so da bi anya no kre boso de na mo di kosi boso because boy wu minimum uti ade kwa wonso uti kuro dia wo ye mesin adwuma wonso ye carpenter adwuma so ade a wo ye boso mo hu ade dia na anka be kasa ne wo ka no e bia wo komiem ba se adwuma no de unye na banisa na wo kosi busum na honum na wo ko no eden na wo osi papa bi wo ho ono na omo kosi ni so na wasi busum na ama no de bono na wentimi ankire busum adwuma tie bono na wentimi ankire ba no so ne ame kire no say ni o ka no de ehnya no kore because first 6 months e bi san gira omo tufu ba mienu ana miensa e wo cemetery we ka more than 4 e wo cemetery ho nti media mengi ndi say omo di koye sa ade no oto abomodia keka nsam ade abomu a ye twen enkrofo mienu begina adaka mu a chese ye de pen no esi paper so se ye kim antanza na bowo mo kwa hesa de wo manimu pa na wo mu feel guilty no wo gina wo mo aye no wo gina wo de kwasha kwa abonsam ye se boboa mo aye na kwa hesa de wo manimu na se yi sa yi erosion afa no a chese bone no na adro wo mo animu sa no ye eni patrimo smai ya ko se obekaya eye awutu edekwa akwala na wanya mfie du ana wawu wa yakwa kokosie no emrante kwa mienu aye de mfoni ato TV so yi ekokutu ni fun ahemache ebra na akwala no kwa wawu yakosie no be se na wotwe ko na wotwe mienu so na mrante ewo epom ho ena timi bua ya sa nuafo yi timi echi wo mo na bra echi wo mo no ompa omugitu mu se efunu omatu na nka omo de kwa akoye bosom na bosom na no omo de kwa akoye no na ye nim boso ko ano omo de koye se obi na abo omo pa se omo nkonkoye ana so mankasa na edi kwa akoye bosom no pa no twa no nuance court ene de omo koye court no so ebra omo de omo koye so omugitu mu se ampa omo timi adisa abone no ntinka court emfa omo bone enche omo ena court said that be enya ade a obetimi ede chomo edisi amenu kasa de eyade a eye ka sofa ko ni nyane se asem no esi wo eye awutu bodwe ase ne mpatem na mu nyane so no kasoa ena mo ba court edimenu kasa de court na hye ese sankofo mienu a omutimi kodi sa abone no omunkomu eye emfie ennan na so omutimi efimu fia na enya ade a ese omu ekọ se omukwa akotu obi efumbio etinya ko bisa me dia na sa enete enti sa nipa mienu eye fofo agonyami ene kwame agonyami nti se munyina eye nuafo ene se omkodi sa aboni se omukwa kutu obi efu obi ba efu na efu no mkwa kutu no ade a omode kwa akwa kusibusom se omwan kosa no mkwa kokomu so obi na no mkwa kokoma ne de esi omukwa afiase no omoba ena ebetimi ahunyako nti se de obodi no omunyina frifra mantamu ana asasai unse awutu eye adaw kwa ne patem hon yako no kura wo mi se empatem hon de yenuan ma before na door so pa ititu ni bodje ase ne patem sa ha ewia hon de enti omu frifra mantamu de na so sam patem ho ano ma batena aha akwa so ma ba ho mo
ya kyese omuda kutusa nti onya se bi omu fi montem na bedi sa bu no omu afi mpatem ho ankasa na mmom omu ya ibifo mesese nyina benya abotre wiase adin o se se akwade o hwe internet so amaiwa kama ye dia beto so peso be dwan ni a ye be hwe ye na ya hwe nyankopon me edren ya edin de na so ye bedidi atwa ntwa makra